Knjige koje mirišu na život. Postoje knjige koje čitamo zbog priče. I postoje knjige koje postanu dio našeg života. Kuharice nisu samo zbirka recepata. One su ritual i sjećanja. Danas često jedemo usput, brzo, bez osjećaja, samo da ispunimo formu, da preživimo. A kuharica nas vraća nečem drugčijem, sporijem, prirodnijem. Zamislite kako je dobro otvoriti knjigu, čitati o sastojcima, promišljati što tijelu zapravo treba, što je dobro za mene i što je dobro za moju obitelj. Postoji neka čarolija u tome da stojiš u kuhinji s maminom pregačom dok je knjiga otvorena na stolu, a hrana pred tobom polako mijenja oblik, boju i miris. Pa odvojeni sastojci postaju obrok za nas. Knjige s receptima nas uče puno više od kuhanja. Uče nas pažnji, strpljenju, kreativnosti i stvaranju. I tome da mijenja način na koji živimo, izgledamo i osjećamo se. Ponekad promjena počinje upravo jednom novom namirnicom, jednom idejom, jednim receptom ili jednom večerom. Zato ne želimo zaboraviti knjige s receptima, jer one nisu samo knjige o hrani. One su najprije knjige o nama i o našem životu. Dobrodošli u naš BookLab, mjesto gdje čitamo i ono čim se hranimo.